Sebagai imilam momonsay dati dot osono ngomongintong momurimon om rumikot. Nunuh na pahit haroh nga pinatahak di siyo. Nuno kumoyin to kodhilo. Miagal ko ino pahit tanda-tanda na korikatan di siyo nga harono. Dan numan pasunudo kumadati. Karaton na pumagunan, mamba-tamba mo ti karaton ka. Ang pinasunudi siyo. Peperangan, pinasunudi ngay. Ilo nolo orang dalam ilo. Miagal ko pulis sa pooret. Miagal lot ay harodihot roadblock. Haro roadblock. Kadidi orang dalam dati. Intatan na ko yun. Paingka hari bulan, 3 hari bulan po nga roadblock no po bayno nga hilod jalan Kimanis. Iribora si orang dalam. Mantad ko no koiloh to kodi daharo roadblock dahiri. Minagalay to kodi. Maya to kodi lod jalan tambunan ka. May hilap pinampang to ay sa roadblock dahilo. Jadi pinailah di orang dalam buat harmoti roadblock dahiti ka. Yati ka daw nga mantad ko Yesus sa orang dalam dati no korikot ti siya ti pamagunan di gulu. Minay popoylo dati dot sebagai orang dalam. Orang dalam pinopoylo dati pingkah mo tiot ay tanda-tanda dot kalimpupusan na pamagunan. Ilan na lot puji Tuhan tu osonong iti orang dalam dati popoingat popoylo hisyo dot paingkukuri tanda-tanda iapatut do mandati ilaay da timpu-timpu do bayno. Jadi right no po ka tanda-tanda milo kakitanan ata ko no boroson nailan ngay no dati nga nunuh no pohot ay kantakan da timpu bayno tanda-tanda no po ngay lobo. Kaposian da tangulun tanda ngay kori katandot ay kinorohingan kumuindo. Kasibukan dati sibuk ay ilo nga tanda ngay mo tilo ay iti kaboboyhon dati tanda ngay kori katandot kinorohingan nilo iti kalimpupusan no pamagunan tanda ngay no pay tawayan dati timpubay no iti piramutan alumis tanda imo ti ngay lod tinapapamagunan nga rumagi iswanggot ay nuno no pakantakan nga haro no pati tanda-tanda dot kaintalang papakitod itinapapamagunan nga mumbalad kalimpupusan. Nakarikot tadi 545 nga haro di masakas cederaan tu natingkod dito. Iso kaguhit korohian dati tit orang dalam dati Yesus Kristus nga monotos sa isyo dot momonsay iati na pada nga katilang busat paingigit isyo. Katilang busnat ay kantakan do kaposian dati osomok kumakinarahingan. Monotos ni siyo. Kapagulo rinumikot siyo gisamdat napatay moy popoydu dati mantadi kapatayan dat dosa do pamagunan. Iso no pangurbanan dat bubos sa tagayo. Moy dadat iati no po nga koydu to kada mantadit kaposian dat aorwaru. Puji Tuhan. Ino pa'y tujuan di siyo dat gisami da minay napatay mo nabus dati nga manahak na dati daralan dot gumuli kago
kuma kinorohingan. Komono pa di nga kada to kono may rurubah to iri. Kano pa di boros sa tangalunom, jangan kita memandang enteng, jangan kita memandang remeh it peluang kasuwatan da tinahakot kinorohingan kumadati. Kakuan po nga monotos no kinorohingan dat monotos ay orang dalam dati dat manguhup dati. Moed iyati na pada nga ato kada patilambuset arulun isuanggot korohyan pemagunan. Kada toko dat Mia Galilo Noraitan isuang dat Wahyu 2 ayat 21. Hitinapon minoboros nga Mia Galiti. Montokot jemaat dehilod Tiatira. Isuanggot Wahyu 2 ayat 21. Om iyoho na po nga minanahak ko dia da timpu dot tumubat nga iya na po amu ko mano tayka iya na po mada ko dot tumubat mantadidit zinah daw. Kamu na po nga sumap to kagya boros kinarhingan nga ina po istilah. Pang istilahan ka daw lang nga berzina ka daw. Zina. Zina terhadap firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Jadi ilo na pada kasiwatan lo nga haro no. Pagangatan dahilo intay pagi nga minanaha ko dia da timpu da tumubat. Ina pada dihit komitmen dati dilo nga tumingkod to ko mantadidit pansasap dati leboro sa kinorohingan. Nga pingkuro da ko to saraw itinupaduso nga aramay ka amo. Aramay mo ti aduso. Tapot ka mo. So kira na pod aramay ti kamo inda duso, nakura tu mumunsa ito ka duso. Nga mantad ka aramay get ti duso hom. Hiri di ka kuan pati lambos to kad isuang ka duso. Iso no pohot kapagalan dati nga niya gali di video dot share ako dite no. Iti monigup. Nakura tu ako. Nakura tu ako gayo ho. Nakura tu ako katingkad da monigup. Nakura tu ako milad tumingkod da monon sini. Sini na pa nga hiti munong iri wagi. Wingil na suntil kang aran. Nakura tu ako katingkad da mamagambod. Pengkuro gyaralan da ko magamod kapakade lo. Nakura tu ako tingkod. Kapuan pa nga aramay. Jadi iri nakamundat aramay matigala duso. O gumo ila duso dat it ada ti adan tu aramay. So kira na pod aaramay la dusam no di hamandat momonsay gi. Arwol na pohot ay momonsay kam arwol. No di man na pomonsay nga aramay gyabo. Ilo nakuan ato ko katangkiad. Megalot. Contoh lah iti monigup. Sayrad kahit ako makan. Hari ko boros sa tukoy. Kotingkod kahit ko na pumakan. Hirih nod okwat tulot. Ko inginan ikorohyan nod monigup ka. Gisa mo miya galit. Ko bihis ngay ko no. Dasi ponigup. Nakuro tuyo di aramay kya. Aramay kya. Haro na lang mo ginggat. Ay. Haro na po ba? Nga. Ilo nagidahit. Apatut dati dot mantong kiaday. Taubat. Ilo na taubat ako na dalod tilo ba? Tu ina po katutukan daw nga. Ay aosanong. Ay gorit ako na kasunsudan nila kamuyan dat papawan sila karat
pegaduhan da kinorohingan. Kumadaw ta kai, kaman kuno pa kumadaw nga, megal kamon igup ge, mana ayat, hingga ayat hilo kitabot mo borosot jangan merokok. Haro po ginaw dati sumapot, nakuro to sumap. Aramayan ta kagadit piwon sayon nga dati ge. Jadi inapon da hiralan dati da mangyad da hiri nga mana ayat. Amo ti obulit iyat ti ka nga hingga ayat. May pakitanam hingga ayat. Ay sige ayat ta po pakitad moborosat kada po ni gup, kada paginggat. Ay so iki. Kada ko panginom batiyat hingga ayat ka. Ay, masaro ko ni tanganak bo. Kada may ka na po mali minuman, kada ang edit kukulah kangko. Nga muhot na nakuro. Hari nakuro bo. Asa nangirid harohit haro Kevin dahiri kangko. Nga sadap ba? Sadap ka. Hiri tahato ko di otong kiadan mo. Ilo na po duso nga aramay. Iri nakakuan dat di otong kiadan. Nga pingkuro piya itong Pinay. Nasukup na matiot panghupat orang dalam dati kumadati. Nakorikot isiyad ti pamagunan, napatay ngay, manahakot. Mini pamaranti saralan kumadati, dagumuli kago kumakinorohingan. Okon nako bulun-bulun dat mini siya pamaranti saralan. Murid-murid daw nga minon na to, si nabi-nabi pinapotilambus at rasul-rasul ngay, pinapotilambus dat susunod. Mamampangid diralan, may dat iyati na po ada apalid. Sempadan nga oilan ngay. Okon kairi nga pailihon ko pakagutit Roh Kudus di mga hakdo kayo. Isu hanggat magindalan ni diralan da pinampangan da Yesus sendiri. Da rumikot kumakinorahingan. Nga asusa igya bo, kuman ko na po asusa gi. Sarohan na po ganda pilitan da tana bo. Napiya ko na nadhiti pilitan ka. Napampangan. Katanduli na di pampanga. Ngayon no nakago pampangay pampang. Napiya ko na nadako diri nga. Pag pinakilong-kilong. Pinakilong-kilong ni kasarit tilo bo. Yadi, tako na di tumanod dat ipinampangan dat Yesus sendiri. Napampangan na siralan, diaralan ka. Nga harohi dati ginawad. Kangam kapi, ti kangamit hilo kangami lo manon da pampangad paparalad-ralad. Yadi na ri. Yadi tako natid isuanggat maya edit pinampangan do ko posiyan dat numan di Yesus patudo ko sendiri. Parikota na Roh Kudus dat may mga hak datid mamanaw kasari diri pinampangan di Yesus. Nga iri nga takoy tanudan ay kontak silo hari ito di bo. Maya imadi karohian dati. Jadi aramay na dati lo duso hilo nga aratian na dati ino pa ikatutukan nga sanong. Ay so no milod paburuan ta kala dilo. Suway ko kama tumobat ka. Iri no lo. Tumobat ko ka. Bertobat lah. Piguli-guli no lot I will go. Tumobat. Kada to kono onwo iragon dot orang dalam da kapagalan dati. Sayra na po dot sinuman sala iragon nga nanuan dot kinorahingan do kasiwatan bertobat gumuli
hali piadet no kaintalangit pansasapi rogon kumakinorohingan. Nga, ano po peluang demi peluang, kasiwatan dat ay gumuli kago. Nga ini rogon na minamili daralan sendiri, gisambaanay siya minagano hidit peluang pertobatan da pinatahak kinorohingan. Jadi, iati na po diti tampinay nga, haro na dihot ikapagalan dati. Yesus orang dalam dati, hingga naborosat imam besar dati. Imo sayrad isuang dot kantakan pemagunan nga mogobi. Isiyo no him pembela mogobi dati. Ngapain kure siya mogobi dat mada to kay. Hinay siya mongobi dahiri nga hilo nagingon dati. Inagisuay kay siya. Pengkura gadi mogobi o kinarahingan dat. Pengkura di Yesus sa mogobi dati demi agalid. Kada to kono tanud da pengkukurohot ay pagindalanan di rogon tu Yesus sendiri minanahak datid haralan da pengkukurod rumikot kumakinarahingan. Isi na orang dalam dati. O kono po kay Yesus at naborosat ay sa namuti korikot to kumakinarahingan da amu no maya doho ka. Orang dalam no bagalat tilo bo. Jadi peluang padadi dati dot kotori mo hiti kamu na keselamatan 100% seharo. 100%. Nga ino pa nga dahilo nga ilon manginsok sakira na pod ato ko tumanud da kinarahingan hilo nandulod haro nga mumbal nandod haro loralan dati sendiri irinay mo sed iati na po nga katangkid manta didit ralan dat pinatuduk didit orang dalam dati pentopot. Katumbayaan dati dat memang monotos ni rogan na mamaratu dati. May dat iati na po nga ada korikot idit pinatuduk ko kinarahingan sebagai ay papakita diralan ko posiyon. Ino pa di hinumandi rogon nga may di siya pagampuong. Manuisiad isiyan na po nga kosoli dat orang dalam isuang nakaposiyon dati. Milod mamagayat mangimbayat dati isuanggot ay kapolidon na pumagunan. Jadi ay so no suway boros dahilo suway ko gumuli to kanok kumakinarahingan. Kada na dati may rubato ilot ay numandat kinarahingan pinawayaan di Yesus sebagai orang dalam dati rinontisan di siaralan dawayaan dati da rumikot kagud di kaposyon da patumboyon da kinarahingan kuma dati. Ratu Ano misi sa takad isong sambayang? Kinarahingan isong kerajaan sorga kasuabon diti insan po daom si kawihay tu nakanwihan na kain pupus diti pelajaran kasuabon na bay no? Hali piya dahara kaboling kahangan na piramutan nga atumbayaan ni hay dot ino po hit panghupanom hinakasari dahiri. Mantad Tuhan nin talangan dahay dot nanuan ni kasiwatan gumuli rumikot kagud pumadia maya diralan na pinatudok di Yesus sendiri. May iyahay na pa nga kadada atilombus dot aratu katanud di rogon. Mantadidi
o gumu nagi kadaw pagumbalan da away andahay isuang ga korohian da pamagunan labi pun da pagumbalan dat pamagunan di asaru da mangimbayat dahay may da kasari pati lambusa isa kadungnu maya dat Roh Kudus gisambakan wehay mamusus sa ginawa dahay dat tumilambus na dahay o girot kumadia pengka nagiit kombalutan kompinayan dahay isuang ga kapolidon kinoratuan da timpubay no kung sikaw tu tarimon no ilo da gumuli magyampay daya haydat magisiso isuang ga katumbayaan di pino tumbayo na kumadahay kung sikaw nagi da pangahakan no kumad kombalutan dahay isuang nunur pakabaling kahangan ko posyon isuang ga kalidasan isuang ga kausinan kahaharan nununa pahit isuang ko posyon diolo nga may nalo hupay isang baka puriman dahil dat hino kasari kad isuang nakpasin diyon. Ampunan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw tu, kano to ko dat ayit minangin pupusat kay sano kasabon bay no, halip ya dahara kabuling kangan diteno, ikalansanan dat kasuabon da suab, suway na kanto kayo no niti suab, mahadad ino pahit, kayo no nidi nga, lobi ko sonong dako miyagalo iti piramutan, moed adando, ompuang iti kay si sandati. Okay, haro iso ako poilan ko, mantad ko ngoyo ko dhilod wilayah 9 gisombot 13 hari bulan. Jadi isuanggat tarik ini interview da pira-pira ipagilitan do kayo. Pira-pira tulun da ipagilitan do kayo. Lebih pendad ihilad kawasan dat wilayah 9 hingga ti wilayah 9 no. Bandaraya keke bagi wilayah 9 kemungkinan wilayah 10 kinarut wilayah 10 boh wilayah 9 jadi andaden no dati isai madihit orang yang bertuah dot akan diinterview pada Kamalayu interview pada minggu ini dan minggu depan. Kita no datim isay. Haro ipagilitan ako manud iyoho ka haro katide. Haro no po buli iyoho ot interviewon kanto giat siguro no manu ko. Nga haro no hit ngaranda pinatahakot sangulo na tambalut dot manisyo ka. Nga dusun mo tidi. Manisyo ka. Jadi milon na po haro 2 tulun mantadot wilayah 9-10 igitan isuang got panambarasan no kasuabon dot saninarud ti hopod tadaw do orikot. Anda dento ko isai tulun dot bertuah dot pentalangan datit isuang siaran dot dusun ministry ditit 10 hari yang akan datang. Hinako po kapiruba takakagud ikasiwatan dot suab pukul 5 dami susuab.